Selam aleikum. Aleikum selam. Moj je Svekar Mešić. Odakle? Iz Bosne. Koji grad? Ne znam. Mešića broje. A moj babo Pečanin, a majka me Otačka. Odakle znate? Iz kojeg grada? Ne znam mi. I oni se ovdje rodili. I roditelji vam se ovdje rodili? Ovdje su i oni rodili. Sve se rodilo ovdje. Jeste vi bili u Bosni? Jokube. Mi smo i ovo rodila se. I ovdje se sve porodili. Ovo su Mesiće, mi smo šumari. Ama Oklen smo ne znam ja ni. Šumar se boji, eto. Jesu sve Bošnjaci ovdje? Jesu. Nema, sada je sve... Sada ovim mladićama ne znaju dobro. Znaju turski. Ja imam dva torunčada, on zna dva ne zna. I opet imam jedna ne znaju, samo ja što sam nahranila bošnjački znadu. Ja ne znam turski, jeni baš vedem. Turski. Jedna iz Bruse mlada, jedna iz Nide, turkuške. Amo ne znaju. Amo čatara, patara iđe. Imaš li Hanumu? Imam. Jel ovdje? Nije? Nije. Hoćete vi gore, hajte. Ima Hanuma gore. Hajte sa nama gore, hajte. Jel bošnjačka? Jeste. Ima i 20 Hanuma, hajte. Hajde se upoznati. Eto me. Pa što mi nisi kazao, ja ne znam. Kaj mi što, hajde nek te uslika. Pa gdje mu uslika? Hajde uzim čaša pa hajde. Ovo mi je sinovska kuća, moja je stara. Ja sam Ajri. Ramiza, vicaj Bošnjaka. Pa evo gori ima Bošnjaka, to žena. Bošnjak, iz Bosne. Odu slikaj moju staru kuću, hodi. Ovo mi je snaha vod, jedna dol. Ono mi je jedna, no ovdje snaha. Ovo, maminu kuću, staričku, ečki za man. Viđaj, nisam još pomala. Nek nisi. Viđaj, uslikaj ovako gore, viđaj. Leđi. Dragi Bošnjak. Vidiš, nisi poradila. Nisam. On ne gleda na Anu. Mogu ja gore malo? Hajde, otvori se ove to. Svo bio otvaram. Gdje je star namjeni s kuću? Prelijepo, ja ovo volim. Eški za man. Aha. Staro vrijeme. Moje. Ostalo netaknuto. Maš Allah. Sad je neće ovako jukluka, neće. Ovo je nešto prelijepo. Kad odeš spominjat ćeš jednojicam Nani ušao u kuću. Gledat ću ovo u Bosni, na televiziji. Gdje? Kako je sve čisto, miriše. Ja sam Hanu busavala do sada, ja sada ne mogu... Sve složeno, sve pod konac. Sada ove mlade ništa ne znaju. Jeste li vi ovo radili? Nano? Jesam. Vi ste ovo radili? Ja svašta znala, no sad... Nadeš koliko me ne znaš turski. Seksam beš. Jašen da im. Ramiza, kako se rekne bošnjački seksam beš? Degen sam je sobu. Snimio sam to. Sve znaju ošle, ostavu staro. Meni ste ošle, nema. Neke je istaro, a neke oprato. Jest. Znadeš li šta kaže? Znam. Kad odeš rećeš Mali djevojki, cura. Ima i cura i momaka, ima sve gore. žena. Evo još malo ovdje pa idemo. Tamo. Gdje je dosti dao? Čuda ima godina ova kuća. 100 godina u ovoj kući. Allahu akbar, mašallah. Ovo, Kod nane uvijek slatko ima. ovo snaha moja. Ukrajina. Mašallah. Moja snaha Ukrajinala. Ovo moj sin. Ovo moja snaha Ukrajinala, Jabanđija. Ovaj sin delikanlo je sada, ki imate cura, dajna. Ovo me ja ću traž bošnačku. Eto, evo ima i gore. Imam. Ima i gore, hajde da tražite.
Hajde. Kad dođete kod Nane, uvijek naše Nane dobre znaju šta nama treba. Ja hoću naravno da dođem, ali ne znam Belđa. Ima li mešica? Mešić ima. Ja znam da ima mešića. Pa ja to pitam, kažeš. U nas je mešiće, moj babo. Ima mešića. Bujrum, dođite. Dođite nama u goste. Jesi ovo usliko? Nisam, evo idemo. O tu nemoj. Pa de, tu je moja hurda. Nije reći hurda, kako izađe. Maša Allah. Igor kad Juliša kaže mi maša Allah. Dede. Bye bye. Morate doći u Bosnu kod nas. Inšallah, Allah. Allah ako nas i pučine. Ako Bog da. Ja u Brusi jedim. Ona u Brusi pa došla. Pa me hoće da pomete. Jesi li mutvak me usliko? Jesam. Hajmo. Hajmo gore da vidite ove druge. Hajde ja. Šta nasi da izađem pa da viđam. Jeste, hajmo. Hajde. Hajde. Lipi moj Bošnjak. Ja kada odem u Šernaj, pripitam, jesi li Bošnjak? Sve. Ima nam din. Evo, svi dolaze na din. Lijepo vam ovdje. Jel da lijepo, ne? A, mašallah, lijepo. Ko u Bosni. I ovo moja kreba. Selam alejkum. Selam, dobrodošli. Hvala. Dobro. Ovo mi je komšija bila, pa za mojom krebu. Dobro, kako ste vi? I ovo mi je kreba. Jak natrava. Jasno, vala, Allah razvo su. Lipa ma patuši. Kako se sam dobro? Hajde gdje najde. Bože da bude sretno. Amin. Kude ćete, nabi? Idemo na pir. Pa nešto u salu. Alekim salam, Amrun Čokolsun, živi zdrav bio. Uzeo moga retmena što me je varala da znadeš. Šuti, haj, to sa Bosna nek ne zna doma. Ovo je retmen moj. Muž mi 100% Bošnjak ko mi, ali jezik ne zna da priča. Tako. Naučit će. Ja u ovom selu podrasla i svi Bošnjaki jezik znam, ali on je u gradu bio familijom svojom. Mama, muž i žena, babom i mama, sam između, kad je nešto posakriveno, nek ne znaju kako pričati. Allah je manet. Svoj Bosni. Buyurun gelin. Kako ste? Doći. Selamun aleyküm. Ovamo, Nano. Viđaj, nema hoću sve selo da prepovediš u ovo. Če ja nisam znala, što me nisi čuo? Pa ja mislio ti na piru. Njeni se roditelji rodili, zna bosanski. Ljubav moj Bošnjak. Moj sin ti. Kako ste sve, jeste li dobro? Ti se nam reportaž čini od sela sve. Mašallah. Imate li cura? Men cura treba. Evo. Samo zagledaj. Hoće li dati? Hoć. Ima i ovdje, evo. Imam unučade, imam. Koja će da ostane? Kako ću treba dati? Evo da te vidimo, Mašallah, što si nam lijepa. Vi ste doma vidite moje bošnjačke. Ja sam jako ušla. Hodi moju hurdu, viđaj kuć, ja sam. Allah te nagradio. Maša. Neće, ne vište kajnina. Ja. Allahom ja rabim. Nino, kad ste došli ovdje u... Bizim dedalarım dedesi var geldi. Roditelji se rodili ovdje. Rodite mi babo i majka vod. Ovo moja kuća. Ovdje sam ošla mlada dol. Ova kuća je to. Ovdje sam ošla mlada dol. Pa niste daleko, nije daleko. Nisam. Blizu ste su. Evo ošla do 18 godina. A čovjek je bio 15 godina. Djeca bio. Ne znam vam kazati.
Ja sam 86 jašen. O žena mi sad najstirije vodu selu. Mašallah. A držite se, Neno? Prije stari jezik bio, stari bosanski jezik. Oni pričaju, oni stari onaj jezik. Stari jezik. Ovo su naši stari i mi njega puno volimo. Jeli još je malo nam je ostalo. Nek su živi i zdravi. Ali puno miješaju ovako onaj bosanski. Malo bosanski, malo turski. Pa hajde, kako se zoveš? Ime? Kako se zoveš? Gdje malo priča? Kad sam bio od 10 godina, ostao ispred majke i babe. Turčiju sam obodo, narastao, delikal nije bio, asker bio, kako se rekne, denizu. Mora. Sam bio asker 3 godine. Ma mori sam bio, kaže. 3 godine sam bio. Vojni, askerom. Onajke naučio bio šofer, pa dobro bio, Jane. Jesi razumio takav šofer? Razumio, vozač. Ja sam, kako se kaže, došao sam 2,5 godina u Italijana radio. Hađi Šabanaga. On će mi lipe pare davali. Hodi ti odmalo, hodi. 1.000 lira. Ime mi je Rasim. Ovo je nama Hađi Rasim. Gdje nek on kaže? Rasim Turan. Iz Turana. Ovdje se rodio, narastao. A babo ti gdje se je rodio? Babo ti, gdje kaže babo ti? Je li ti babo ovdje rođen? Jesi, babo je ovdje rođen. A dedo ti Dedo došao. Ovo je 3. generacija. Odakle dedo? Odakle je dedo? Ne znam. Upravo ne znam. Ali oni su svi iz Krajine. Sve iz Krajine. Oko Bijahaća. Kad je Krajina Bijaže. Znači, dedo došao, babo se rodio, oni se rodili ovdje. Dedo došao, babo se ovdje rodio, a i on se naravno ovdje rodio. Pa i naša djeca ne rodila. Ali vide kako smo sačuvali jezik. To je dobro. I više od 100 godina ili 120, 150 prije i kako smo sačuvali jezik. Moja nana Ramete kazivala, kaže, ja sam 7 godina tete, ti su upamtio tetu. Babo mu je ovdje rođen, vidi. On je 3. generacija. Njegov dedo iz Krajine ovdje došao. Koliko je godina, koliko je bio godin? 86 godina meni. Jo, onaj dedo ti koliko je imao godina kad je vamo došao, znaš? Ne znaš koliko je. Jel ti dedo ovdje oženio se, ali je otudan? Dedo, ona gol kuća dedina, ovo je amđina. Ali dedo ti je oženen došao? Oženen došao sa svojom ženom. Sa svojom ženom. Nanom zajedno došao. A znaš li Nenovu? Zapjevala svojim karticama misli zora je aman misli zora. Ja sam Hasan Atli, ja sam ataše u turskoj ambasadi. Ja sam u turskoj ambasadi. Mi smo zajedno snimali, ali tako? Ja zajedno bili. I on je sad došao ovdje. Ja sam ovdje rođen. I ovdje njegova majka živi, a inače u Bursi imaju stan. I evo da je došao i na fakat da smo skupi. Da se vidimo. Da se vidimo. Kaj tako? Koliko živi ovdje Bošnjaka? Oko 100 kuća ima. Oko 100 kuća ima. Ali malo se je sad pomišljalo se ovo. Prije samo su Bošnjaci bili. Nije niko bio od drugih, ali kako se je počelo udavati, ženiti, tako malo se je sad pomišljalo. Ali ovo je prije Prvog svjetskog rata. Ovdje su Bošnjaci došli i ovi su Bošnjaci, oni su svi iz Krajine. Iz Krajine, iz Bihaća,
Bužima, iz tamo koji ima... Sazin. Iz Sazina, tako, sve okolo onaj krajine. I oni kad su prva ova generacija, kad su ovdje došli, teško im je bilo, nije im je lako bilo, jer nisu znali Turci, nisu znali jezik, ali borili se, radili su, evo, država im dala samo ovo mjesto kako mogu sebi kuće malo napraviti i oni su sebi kuće pravili i počeli su poslije sebi malo njiva kupiti i tako stoke držali i sa tim su radili, ali evo, hvala Bogu, prošlo je 100 godina, evo sad oni treća generacija, imamo sad i učovni ljudi, tamo u fakultetima što su završili, tako, evo, kao i ja sam ovdje u bošnjačkim selu, ja sam muftija. Ja sam u Turskoj ovdje muftija, ali evo sad predstavljam u Bosni Dijanet, kao u ambasadi Republike Turski, savjetnik za verska pitanja. Hvala vam što ste došli. Malo dolaze u Bosnu. Zašto? Nije. Većina Turci dolaze u Bosnu. Aha. Pa ja i pitao, neke što sam pitao, kaže nisu bili nikad. Pa sad, nije Bošnjaci. Nije Bošnjaci iz našeg sela dolazu, ali iz Turske u Bosnu najviše Turci dolazu. Ali može biti od ovoga sela da malo, da još te nije ko otišao tamo u Bosnu i želu one, ali... Bujrum, dođite. Kako je mogućnost, kako ima mogućnost, tako će inšala dolaziti. Drago mi je. I poselam im direktora Igor. Hvala. Ajmo, Hoću da vas vodi, imate pasoš? Imam, kad sam išla na Hadžilukima. Ne prolazi ono moje. Da imate pasoš, ja bi vas u autobus sa nama da idemo. Hajde, Bog te davo. Bog te davo džennet. Amin. Svima nama. Što me ustiko? I kući mi staru ustiko. Dođite kod nas. Jes mi gensa u moju hurdu? Pa. Šta se ne znam reći. Hajde, salam četa. Hajde. Hajde. Evo na pojanu crno ove. Tako Bog. Canımın ile geldim sana Subhanallah Sultan